aha mubona ni kuri kanga Bujumbura, ni kwikanga Bujumbura. Abana bariko bashaka igitoro ako bari bafise kare kaheze, bari mu isika gatoro gatoya kaje. Ababuno buzima turimwo ndabure buno buzima abarundi turimwo, ababuno buzima turimwo, ababuno buzima amamoti biki umenga kiratewe. Aba ningene hasu uno mwanda igisagara ca Bujumbura muri abo mwanda ngene usa mu myaka 20 yose abadede bahari. Raba ngene hasa mu myaka 20 abadede bayoboye ngene hasa umwanda mu gisagara ca Bujumbura. Ntari uwo menya ko hano hari mu gisagara bino bize hasi. Raba ngene bisa n'umwanda ngene wuzu. Abarundi turagowe mugabo neva ngahaza avuga ngo nimusubire ruguru cyangwa akazavuga ngaho ngo ntigikenewe. Bune buzima abarundi bari muraba igihugu kimaze imyaka 20 ubu rero imyaka 6 byaramunaniye no gukemura. Ubu naho murabona yuko ngaha iyindi mwaramwongeye bagume hasuku hagume hameze kunyene mwarayimwongeye. muracakabona rabwo kwiruka ngene hasa n'ibifumbi n'ifurufumbi kandi ngene biruka bashakisha gatoro akabari bafise kare kagomba gaherera raba kakajagari ngakabadeka. Ngayo nguko mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi ibyifashe ibintu bijyanye n'igitoro, ibintu bijyanye n'ibikomoka kuri petrole, ibintu bijyanye na essence, nguko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Hagataho kandi nubwo bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, hari abaturage bakomeje kugenda bashaka igisubizo bahiga ibitoro hirya no hino, ngo nubwo bakomeje kugenda babikora mu buryo butemewe. Hano twavuga nko mu mujyi wa Ngozi, aha ni mu ntara ya Butanyerera, biravuga ko hafashwe litiro zigera ku 1500 z'ibikomoka kuri petrole cyangwa se essence cyangwa se ibitoro, wa mugani w'abarundi nkuko bakunze kubyita. Ibyo bitoro byari biri mu modoka yahiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi nyirizina, ndetse byari bibitswe mu bidomoro bikekwa ko byari bigiye kugurishwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage batuye hafi yaho byabereye baravuga ko nyiri ibyo bitoro yabikuye mu gace ka Muyinga, kandi hakekwa ko byaturutse mu gihugu cya Tanzania, ndetse abo baturage kandi bavuga ko nyiri modoka yahiye ari nawe nyiri ibyo bitoro byafashwe, ndetse ko no muri iyo modoka harimo andi mavuta yaragiye kugurishwa mu buryo butemewe. Ngayo nguko byifashe. Hanyuma munyemerere twinjire ku kibuga cy'imirwano nk'ibisanzwe, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe n'ubundi uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Kare nari nababwiye ko ingabo z'u Burundi FDNB zarashe zikoresheje drone ubwato bw'inyeshyamba bwari buri muri Lac Kivu butwaye ibikoresho ndetse n'ibiryo ku basirikare babo mu buryo bwo kubafasha, ariko iyi drone y'ingabo za leta y'u Burundi baza kurasa kuri ubwo bwato, ndetse ibyarimo byose birangirika n'abarimo bose barashya. Aya makuru amajije gukonfirmwa, ndaje tuyagarukeho ku buryo burambuye yakonfirmwe kabisa. Hanyuma rero reka mbagezeho ishusho rusange y'ibiri kubera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'uturere twihariye dufite akamaro gakomeye ku mutekano nk'ahitwa Ngombo ndetse n'Ijwi. Duhereye mu gace ka Ngombo, aka gace twavuga ko ari agace gato ariko gafite akamaro kanini cyane mu bijyanye n'umutekano n'ingendo z'amazi. Ngombo iri ku mupaka uhuza Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho abaturage baho bavuga igihavu n'ikinyarwanda. Ni ahantu ashobora gutuma abantu benshi batamenya neza aho igihugu gitangirira naho kirangira, aho kirangira kubera uburyo abaturage bahatuye bafitanye imibanire ya hafi. Ngombo ifatwa nk'inzira ikoreshwa cyane mu gutwara abantu n'ibintu binyuze mu kiyaga cya Kivu, ndetse amakuru atangwa n'amasoko atandukanye agaragaza ko hari igihe iyi nzira igikoreshwa mu kwinjiza ibikoresho bya gisirikare mu buryo butazwi neza. Amakuru rero ari confirme nk'uko nabibabwiye, aravuga ko muri iyo nzira hari ubwato bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu n'izindi ntwaro, ndetse byinjiraga mu gace ka Nord Kivu, ariko bukaza guterwa na drone, ndetse iyo drone yakomeje guteza urujijo rwaho yaturutse gusa kubera ko yaje itunguranye. Gusa byaje kurangira bimenyekanye ko ari ingabo z'u Burundi FDNB. Biravugwa ko iyo drone yaje gutera icyo cyome cyangwa se ubwo bwato mu buryo butunguranye, ikarasa
icyo cyome ndetse ngo kirakarimbukira mu mazi. Abari bari kuri ubwo bwato bamwe biravugwa ko bose baguye muri icyo gitero. Ikibazo rero gikomeye cyahise kivuka ni ukumenya nyirabayazana w'icyo gitero, kuko ingabo z'u Burundi zikimara kugaba icyo gitero zahise zicecekera ziranuma, benshi baguma mu rujijo kugeza ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zitangaje ko ari ingabo z'u Burundi, ndetse ibi byahise bitera ubushyamirane hagati y'ingabo za Kongo arizo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB kubwo kumena ngo amabanga y'urugamba. Ku rundi ruhande nta kindi kintu kirenzeho cyeruye cyahise gitangazwa na FARDC nyuma yo kwiyamwa n'ingabo z'u Burundi, ariko amakuru yizewe agaragaza ko bashyize imbaraga mu kugenzura ikirere n'akarere ka Bukavu. Bivugwa ko ubu nta kintu gishobora kwinjira cyangwa ngo gisohoke mu kirere cya Bukavu kitamenyekanye, bigaragaza ko hari ingamba zikomeye zafashwe mu rwego rwo gukaza umutekano. Tuvuye aho ngaho rero twinjire mu bijyanye n'imirwano iri kubera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Nko muri Warungu habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za Foka Mike n'umutwe w'inyeshyamba za M23, ndetse iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare ikomeza kugeza mu masaha y'isaa sita, aho impande zombi zagiye zisimburana mu kurasana. Abaturage baravuga ko amasasu yumvikanye igihe kirekire, ndetse ibintu byatewe ubwoba n'impungenge mu baturage bo muri ako gace. Nubwo imirwano yaje gucogora mu gicamunsi hagati, ntiharamenyekana neza igihombo cyatewe n'iyo mirwano ku mpande zombi. Muri Nzibiraho habaye indi mirwano hagati y'abarwanyi b'Abazarendo ndetse bayobowe n'umugabo uzwi ku izina rya Simba wa Kuntu, ndetse hamwe n'inyeshyamba za M23. Amakuru aravuga ko M23 yari ifite umugambi wo gufungura inzira igana mu gace ka Kindi, ariko bahura n'imbogamizi zikomeye ziturutse ku barwanyi b'Abazarendo. Iyi mirwano nayo yabaye rero imirwano ikomeye cyane, ariko amakuru ahari agaragaza ko Abazarendo bashoboye gusubiza inyuma M23, bityo umugambi wabo ntiwagerwaho uko byari biteganyijwe. Hari kandi amakuru akomeje kuvugwa nubwo ataremezwa ku buryo bwuzuye ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ashobora kuba ari mu bice bya Nord Kivu. Aha Nord Kivu ari gukora iki? Aya makuru turakomeza tuyakurikirane tumenye mu by'ukuri agiye gukora iki muri Nord Kivu. Ndaza kubikurikirana mu kanya ku isaha y'isa 2 turaba tumenye impamvu y'ibi byose, tuze kongera kwibanira. Hanyuma rero tukiri muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru, ho imirwano irakomeje ku buryo bugaragara nko mu bice bya Rucuru na Masisi. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje guhangana n'imitwe y'Abazarendo irimo na Nyatura, ndetse n'imirwano iri kuba amanywa nijoro, aho buri ruhande rushaka kwigarura uduce twinshi dushoboka. Hari amakuru avuga ko hari uduce twinshi twamaze gusubira mu maboko ya FARDC n'abaturage, cyane cyane mu gace ka Rubero ndetse n'ahandi hafi yaho. Hanyuma nubwo bimeze bityo, haracyari utundi duce bivugwa ko turi kugenzurwa n'inyeshyamba za M23, harimo Bunagana, Kibumba ndetse ngo n'ahandi. Ibi bituma umutekano ukomeza kuba muke muri utwo duce, kuko abaturage bakomeje kuba mu bwoba no guhura n'ibibazo by'ubuhunzi n'inzara. Hanyuma reka twinjirane mu gace ka pariki ya Virunga, naho humvikanye amasasu menshi cyane. Abaturage baravuga ko batunguwe no kumva urusaku rw'imbunda rwinshi. Ni ukuvuga ngo muri iyo pariki, nubwo amakuru ataramenyekana neza, bakeka ko ari imirwano hagati ya Nyatura na M23 ngo bishobora kuba byatewe nuko hari impande zombi zashakaga kugenzura inzira zinyura muri iyo pariki. Hari kandi indi nkuru itanga icyizere gito cy'amahoro mu Minembwe mu karere ka Fizi. Biravuga ko habaye igikorwa cyo gusukura, ndetse aho abasirikare bafatanyije n'abaturage bagerageje kugenda bakora ibikorwa byo gusukura muri Minembwe nyuma yaho bahirukanye inyeshyamba za M23. Ibi bikorwa rero byagaragaye nk'ikimenyetso cyiza cy'ubufatanye n'icyizere cy'uko amahoro ashobora kugaruka mu bice bimwe na bimwe. Ariko nanone hari inkuru ziteye impungenge. Biravuga ko hari imodoka zitwara imfashanyo z'abantu cyangwa se humanitaire zafashwe, maze basanga harimo abantu bakekwaho kuba intasi za M23. Ibi byatumye inzego z'umutekano zitangira gukaza igenzura ku modoka zose zitwara imfashanyo, kuko ngo bishobora kuba inzira yo kwinjiza abantu bafite imigambi mibi. Ku
rundi ruhande umutwe w'inyeshyamba za M23 biravuga ko ngo wafashe umukozi wa Croix Rouge witwa Pablo. Kugeza ubu nta makuru arambuye aramenyekana ku bijyanye n'aho aherereye cyangwa se ubuzima bwe, ibintu bikomeje gutera impungenge. Imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa by'ubutabazi ngayo nguko. Hanyuma munyemerere dukomeze amakuru yacu, ariko mbere yo kuyakomeza reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo. Akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Si amafoto n'amavideo gusa kuko ni group irimo ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, harimo abarundi, harimo abanyarwanda, harimo abakongomani, harimo abagande, harimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. So dusharingamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Kwinjiramo nta kundi rero urakoresha system nakubwiye yo kujya hasi muri comment ukarebamo iyo link na pininzemo, hanyuma ukinjira ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma reka twikomereze amakuru yacu. Aya makuru reka tuyakomereze kuwitwa Colonel Ngomanzito. Uyu Colonel Ngomanzito yaje kuba yasaba ko abawazarendo b'ukuri aribo baguma muri Uvira, ndetse mu nyemere turebere hamwe isesengura ku mutekano ukomeje kuzamo ibibazo aho ngaho muri Uvira. Uyu Colonel Ngomanzito ni umwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro izwi nka wazarendo, ndetse yasabye ko umujyi wa Uvira hasigara gusa abo yise wazarendo b'ukuri, ashimangira ko abiyitirira iri zina ariko batagira imyitwarire myiza bakwiye gusubira mu mashyamba cyangwa se bakava muri uwo mujyi. Ibi rero yabitangaje ari muri Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu gikorwa cyanitabiriwe na Jacques Kongoro, umuvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu by'umutekano. Rero uwo muyobozi ngo yarasoje uruzinduko yagiriye mu duce twa Bibogobogo rugamije gukangurira abaturage gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa no kwirinda gufasha imitwe yitwaje intwaro itemewe na leta. Mu ijambo rye Ngomanzito yagaragaje ko ari igice cy'abiyita wazarendo cyateshutse ku nshingano zo kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Yavuze ko wazarendo b'ukuri ari abaharanira umutekano w'abaturage, bakabarinda kandi bakubahiriza uburenganzira bwabo, mu gihe abandi bashinzwe ibikorwa byo gusahura, kunyaga ndetse no guhungabanya ituze. Yashimangiye ko gutandukanya abo byaba intambwe ikomeye mu kugarura icyizere hagati y'abaturage n'iyo mitwe isanzwe bifatanya n'ingabo za leta. Ibi Ngomanzito rero yabitangaje mu gihe amakuru aturuka mu baturage ba Uvira n'inkengero zaho akomeje kugaragaza ko umutekano ukiri muke, ndetse ko hari ibirego byinshi by'abaturage bavuga ko bamwe mu barwanyi b'abazarendo bagira uruhare mu kunyaga abaturage ibyabo ku gahato, kwinjira mu ngo bagasahura ibintu by'agaciro no gufata abantu ku ngufu mu buryo buteye impungenge. Nubwo abazarendo ngo bagiye bagaragazwa nk'abafatanyabikorwa ba hafi b'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, isesengura ry'ibiri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu rigaragaza ko iyi mikoranire ifite intege nke cyane cyane mu bijyanye no kugenzura imyitwarire y'iyo mitwe. Leta ya Kinshasa rero yakunze kugaragaza ko abazarendo ari abafatanyabikorwa mu rugamba rwo kurwanya ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, gusa nta murongo ngo uhamye kandi ugenzurwa neza urashyirwaho ku buryo ibikorwa byabo bigenzurwa kimwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bituma rero ngo habaho ikibazo gikomeye cyo kumenya neza abari mu rwego rwemewe n'abakoresha izina rya wazarendo mu nyungu zabo bwite. Abakurikiranira hafi bagaragaza ko kudashyiraho igenzura rikomeye no kubura umurongo uhamye w'imiyoborere ari byo biri mu bituma bamwe muri abo barwanyi bahinduka ikibazo aho kuba igisubizo. Icyifuzo cya Ngomanzito nubwo gisa n'icyerekeza ku kunoza imikoranire ya wazarendo, kiracyasaba gushyirwa mu bikorwa mu buryo bufatika. Ibi byasaba gutandukanya ku buryo bugaragara imitwe yubahiriza amategeko n'iy'abazarendo, gushyiraho uburyo bwo kubazwa inshingano ku bakora ibyaha no kongera imbaraga mu kubaka igisirikare cya leta gifite ubushobozi bwo kwigenga mu
gucunga umutekano. Mu gihe rero ngo ibyo bitarashyirwa mu bikorwa, abaturage ba Uvira n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kubaho mu bwoba hagati y'imitwe myinshi yitwaje intwaro itagenzurwa neza n'inzego za leta. Uko ibintu bihagaze ubu, ikibazo cy'umutekano nticyarabonerwa igisubizo kirambye, kandi uruhare rwa Wazalendo rukomeje kuba impaka hagati y'abayibona nk'abashyigikiye leta n'abayibona nk'indi soko y'umutekano mukeya. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri uyu mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru, itariki 5 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka w'2026. Turabashimiye cyane kabisa, ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndetse andi makuru nakagaruka. Gusa nongera kukwibutsa ko niba uri mushya hano ukaba utarakanda kuri subscribe, nkandiraho uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Sawa rero, mukomeze kugira ibihe byiza.